Yesu ashimwe. Dushimiye Imana nanone kubona Imana duhaye kuba tugeze muri studio za Church Preparation TV. Dushimiye Imana cyane kuko abadukurikira bahagararanye natwe muri uyu murimo. Iyi ni ministeri itegura umugeni wa Kristo mu Rwanda no mu isi hose. Rero dushimiye Imana yongeye kuduha kugira ngo twongere kwamamaza iby'urukundo rwayo, tuvuge ineza yayo, tubwire abantu b'Imana ko iki ari cyo gihe cy'abantu bagomba kugarukira Imana, bakayizera, bakayikunda, bakayikorera. Rero Imana ibahe umugisha. Uwo muri wo mwumva ni Pastor Rudasingwa Justin. Nkaba rero uyu munsi wa none bakira umushyitsi uturutse i Burundi, inshuti yacu Neza, ukorera Imana mu gihugu cy'u Burundi. Agira umutwaro wo gusengera itorero, agira umutwaro wo gusengera ibihugu, asengera igihugu cy'u Rwanda, agasengera Burundi ndetse na Afurika muri rusange. Rero tushimye Imana kuba yatuzaniye umukozi w'Imana udasanzwe. Akaba ariyo mpamvu mbwira abakurikiriye channel bose duhawe umugisha, kandi ndizera ko Imana iza kumukoresha byinshi. Kirazi karibu sana. Rero dusenge. Niba ugiye kubabwiriza, niba ufite icyo Imana yashyize ku mutima we, ariko gihe bibaye ngombwa kugira ngo mwakire kugira ngo abagezeho ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, twongeye kuzamura izina ryawe rikomeye, tuvuga kugira neza kwawe Mana. Uri Imana itangaje, Uwiteka Mana Nyiringabo. Niwe waturemye utuzana aha muri iyi si kubw'umugambi wawe. Ntabwo turakubwa impanuka, turakubwa imirimo myiza wateguye kuva kera utarashyiraho urufatiro rw'iyi si. Niyo mpamvu rero mweretse uyu mwanya kugira ngo uze ukoreshe umugaragu wa Israel Mwana. Reka ubwami bwawe buze bwuruke bukorere muri we, umwuka wawe wera azabane nawe, kandi muretse n'imitima y'abantu bose bagiye gukurikira iri jambo rivugira kuri Church Preparation TV uyu munsi n'ibihe byose. Reka iri jambo uri binyuma, uzaryumva wese urwaye akira indwara, uboshye abohoke, ubabaye anezerwe mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana Nyiringabo, waravuze ngo uzabana natwe. Ngwino ubaye n'umugaragu wawe rero, kandi abantu bose bazumva bumvira ijambo bahindurirwa amateka mu izina rya Yesu. Ijambo ryarambwiye ngo uko wari uri ngo ni kuri kandi kuzahoraho iteka ryose. Ngwino rero ubane n'umugaragu wawe, kandi ugendere ubwoko bwawe, ubahe umugisha, ubabohore, ubakorere ibikomeye, maze izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro mu izina rya Kristo dusabira kwizera. Amen. Karibu mukozi w'Imana, uheshe abantu b'Imana umugisha. Karibu sana, tunakupenda. Amen. Yesu ahimbazwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndaramukije abanyarwanda, ndamukije n'abarundi, ndamukije n'abari ku isi yose. Ngiriye ubuntu budasanzwe uyu munsi gushika muri iki gihugu cy'u Rwanda. Igihe cyabaye kinini nahagera, ko nari narigeze kuhagera mu myaka ishize, ariko Imana igira ubuntu isubira kugaruka kuvuga kugira neza kwa Kristo. Ndanezerewe Pastor kunyakira muri ministeri itegura umugeni wa Kristo. Ndanezerewe cyane ko ngiriwe ubuntu bwo kubabwira ingene Yesu ari hafi kugaruka, kandi nkaba nezerewe n'abakozi b'Imana barafashe iki gikorwa mu minwe kugira ngo bababwire ingene umugeni wa Kristo ategurwa. Muri uyu mwanya ndagomba rero umuntu wese ahari ariko arankurikira ashobora kuba yifuza kumenya. Nitwa Habyarimana, ndi umuvugabutumwa, nkaba ndi n'umuririmbyi, kandi ibyo bikorwa ndabikoze kuva mfite imyaka mikeya cyane. Nakijije mfite imyaka 7, n'ubu ndakomeza. Ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Hanyuma isigaye nibaza ko uzoba akeneye kumenya ibirengeye ibyo bazoshika i Burundi, ariko umwidondoro urahagije. Ngomba rero dusangire ijambo ry'Imana
uza gusanga mu gitabo ca Yesaya mu gice ca 61 aho avuga agakiza uko kameze. Agakiza uko kameze. Umugeni wa Kristo ntashobora gutegurwa hatari agakiza. Agakiza Kristo yatuzaniye niko gatuma umugeni wiwe ategurwa. Nico shaka ko umuntu wese amurikiye yumva. Turashaka rero twige agakiza uko kameze. Imana aradukunze, igira umwana wayo w'ikinege umwizera ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira, nk'uko muri Yohana 3:16 babitubwira. Reka rero mbasomere iri jambo ryo muri Yesaya 61 havuga ngo agakiza uko kameze. Aravuga ngo mpemu w'umwami uhoraho ari kuri jewe, kuko Uhoraho yandobanuje amavuta ngo mbwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Yantumye gucubika imitima imenetse no kumenyesha abarindwa ko barekura, n'imbohe ko zuguruye, ngo menyeshe abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho, n'umunsi wo kwihora w'Imana yacu, ngo nirure abagandaye bose, ngo shirireho abagandaye Siyoni igitsibo mu gishingo c'umunyota, ndabahe n'amavuta ya kaneza mu gishingo c'ukugandara, n'umwambaro wo guhimbaza mu gishingo c'umutamana c'umutima uhondobereye, kugira ngo baze bitwe ibiti by'ukugororoka by'imyeroni yatewe n'Uhoraho, ngo bimutere icubahiro. Imana ishimwe cyane. Aya majambo ndazi ko benshi muyazi, ariko nawe uri kurankurikira utaruyazi. N'amajambo avuga ubwa mpemu w'umwami Uhoraho yagaragaye kuri Yesu. N'amajambo Yohana yavugishije avuga kuri Yesu. Yesu igihe yaraje yarahagurutse n'igitabo arigisha, aravuga ngo mpemu Uhoraho ari kuri jewe, kuko yandobanuje amavuta kugira ngo mbwire ubutumwa bwiza baciye bugufi. Bantu b'Imana, nagomba mbabwire ko Imana irakunda abantu baciye bugufi. Abantu baciye bugufi Imana irabakunda, kandi abaciye bugufi ntibishira hejuru. Iyo uciye bugufi Imana irakuzamura, kuko igihe cyose umuntu aciye bugufi Imana iramuzamura. Turabona abantu Imana yagiye izamura baciye bugufi. Nuko Yesu rero yaje avuga ngo yaje kubwira ubutumwa bwiza baciye bugufi. Abamuciriwe bugufi bose yarababwira ubutumwa bwiza. Abari mu mwiza bagiye mu muco. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane ko abaciye bugufi bashizwe hejuru. Nanje nje hano kubabwira ko Imana yaduhaye umwana wayo yaricishije bugufi. Yari mu ijuru, yari yicaye ku ntebe y'ubwami, ariko yiyambura icubahiro, araza atuzanira agakiza. Muri uko guca bugufi yigira umuntu. Dushima Imana ko twarosemo agakiza. Iri jambo rero ndabazaniye rirabafasha kuva mu buzima mwarimwo mwugaraniwe ahantu. Imana iragomba kubashira habona kugira ngo bikunde uyu mwaka ubu mwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. Hari iyindi myaka twabayeho tutariko turemererwamwo n'Uhoraho, ariko none ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ni umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. Iki ni igihe Uhoraho aduhaye kwemerwa. Ndashima Imana kuba ndi hano mu Rwanda, ariko ndavuga ubutumwa bwiza bw'agakiza ka Yesu Kristo. Ako gakiza twaragahawe kugira ngo isi yose ikarohe.
abarundi n'abanyarwanda twaragira ubu turaronka agakiza, ariko tubwirizwa kuvuga ubutumwa bwiza muri iki gihe cyo gutegura umugeni wa Kristo kugira abari ku mpera y'isi bose bamenye ubutumwa bwiza kuko Kristo yaratanze ako gakiza. Ijambo ry'Imana rirabivuga neza ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Ni Yohana 3:16. Abantu bariko barapfa rubi muri iki gihe kubera kutizera umwana w'Imana. Wewe uri kurankurikira ukaba utaragira ubuntu bwo kwizera umwana w'Imana, ndakubwira ngo nakaryo kawe ko kumwizera ko yaragukunze kandi yaricishije bugufi. Nawe rero bigusaba guca bugufi kugira ngo umwakire akubere umwami n'umukiza. Ijambo ry'Imana rikambwira mu Baroma igice c'10 umurongo w'9 n'uw'10 ukambwira ngo niwatuza akanwa ko Yesu ari umwami, kwizera mu mutima ko Imana yamuzuye mukuye mu bapfuza. Ngo umurongo w'10 nawe akavuga ngo umutima ni umuntu yizeresha akaronka kugororoka, akanwa niko waturishwa aronka agakiza. Umuntu wese atarakira Yesu Kristo iyo bari karankurikira nakaryo ko kugira ngo amwakire. Urukundo Imana yadukunze rugaragarira mu mwana wayo, natwe urukundo dukunda Imana rugaragarira mu kumwizera. Wizeye umwami wacu Yesu Kristo ikurikira acaga ubugingo budashira. Yohana igice cya mbere aravuga ku murongo wa 12 ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ubu ndi umwana w'Imana ko nakiriye umwami Yesu. Ndashaka rero nawe ndagufashe kugira ngo bikunde umwambaro wambaye w'ikigandaro, kuko umuntu atarakira Yesu abasa n'umupfu. Ni kuvuga abantu bagandara iyo bapfishije. Ndashaka uzuke uve mu bapfu, Kristo akumurikire wowe utarakira Yesu. Uraza gusubiramo isengesho, ngomba ndagufashe gusenga aho uri kurankurikira. Ubutumwa bwiza nibwo bushobora kutuzura ukadukura mu byaha. Hari ibyo ushobora kuba urimo byarakuboshe, ariko umaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ibyo byaha birarangira, ukidegenja ukagira ubuzima, ukambara umwambaro wo guhimbaza nk'uko twabisomye hano ngo agakiza kameze. Yesu yaje kugira ngo aduhe ako gakiza gatuma duhimbaza tugatazira, ariko iyo utaramwizera ntushobora guhimbaza, ntushobora gutazira. Ndagomba ndakusabe rero wizere umwami Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza ushobora kuba warabwumvise ku maradiyo, ushobora kuba warabwumvise n'abagenda babwiriza mu mihanda ukabwumva, ariko nagira ndagusabe utere intambwe wizere umwami Yesu Kristo, umwakire akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ushobora kuba uri umusore uboshwe n'ibiyayuramutwe, unywa umogi, unywa drogue, ariko urahiriwe ko Yesu Kristo yagukunze, warakunzwe cyane. Ushobora kuba uri umukobwa uboshwe n'ubumaraya, ariko warakunzwe cyane, aragukunda cyane. Hamwe n'ibyo byaha aragukunda cyane. Ushobora kuba uri umumama cyangwa umupapa utarakira Yesu, ariko nagira ndakubwire birashoboka ko umwizera kubera yaragukunze. Ndashaka umuntu wese ariko arankurikira yumva urwo rukundo rw'Imana. Ni nago rutuma dutegura umugeni wa Kristo. Imyaka ibaye myinshi Yesu Kristo acunguye umwana w'umuntu, ariko iyo myaka yose aguma ategura umugeni wiwe kugira ngo azomwishikirize adafise akanenga, adafise agasembwa. Ndashaka rero wewe uri kurankurikira utarakira Yesu Kristo bakubera umwami n'umukiza, ndagusengere kugira ngo umwakire kugira ngo inzamba niyavuga nawe uzobe muri uwo mugeni wa Kristo. Ubu turimo turategura umugeni wa Kristo. Abamaze kumwizera baba babaye abageni, ariko ndashaka kugufasha kugira ngo nawe umwizere ubu umugeni wiwe. Murabizi umusore ariko arategura mariage, murabizi abamaze kubaka aritegura muri ibi na biriya, hanyuma akarondera amafaranga y'inkwano, hanyuma agashira ababyeyi b'umukobwa, agakwa uwo mukobwa. Yesu nawe yaradukoye amaraso yiwe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ajya amaraso yasheshe niyo nkwano
yaradukoye. Murabizi ko mu maraso yiwe niho tunesha isi na Satani. Biciye mu maraso yiwe twarahariwe ibyaha. Ubu rero turitegura kugaruka kwiwe. Ariko abanyabyaha niyagaruka ntibazomwumva. Kwijambo ry'Imana ngo inzambi zovuga. Ngo abasinziriye bapfuye bazoyumva bazuke. Ngo bazaba bakiriho n'abahinduka. Hanyuma bazamurwa mu kirere. Bamara imyaka 7 aho mu kirere muri reception. Aho tuzaturiko turasangira nawe. Utaramwizera ushaka kuzazamuka kuko mpemu yera niwazotuzama niwazotuduza twumvise ijya nzama. Umugeni wa Kristo ariko arategura. Murabone ibihaho bigeze. Ibyo yavuze byose turiko turabibona. Turiko twinjira mu bihe bikomeye. Wewe ushaka kuguma wibaza ngo umwanya uracariho ngo nzoba ndamwakira. Cyangwa ukabona umengo ntaco bakurushije ngo mbese bajya barokore bandushije. Ndaganda kubwire barakikurushije. Naguha karorero. Umwana wo mu miha ujya mwana bita mayibo, umwana atagira ababyeyi aba mwibarabara. Yabonye umwana afite ababyeyi, nagira ndakubwira arabona ko ari camurushije. Ujya mwana baba mwibarabara nta vyizigira bafite ko umuvyeyi ashobora kumugurira impuzu myenda cyangwa ashobora kumuha ibyaje. Umwana atoragura mwiyarara. Niko n'umuntu atarakira Yesu Kristo hariho ikintu atabafise. Kuko ijambo rye ryatubwiye muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 17 ngo bamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ndagomba ndagufashe rero isengesho kugira ngo nawe umwizere ucike umwana w'Imana. Ibyo vyizigiro ndazi neza ko ni wabigira uraza kugira confidence idasanzwe. Hallelujah. Hallelujah. Ndizera neza ko umuntu wese ariko arankurikira iri sengesho ngomba nkore riraza kumugirira ikimazi. Ushobora kuba udafite uko kwizera neza kwakishije. Nawe ucusura mu iri sengesho kugira ngo ugire uko kwizera, kuko umuntu akizwa rimwe akagenda arakura. Ni kuko umuntu avuka ari umwana aravuka arimo agakura. Ndagomba rero dusure mu iri sengesho ku batarakira Yesu Kristo. Nta kintu dushaka kwireguza kuko Yesu yaraducunguye, yaraduhaye agakiza kandi yaramaze kuduha n'abakozi b'Imana batwigisha. Imana ntishobora kuza ngo uyibone ubwayo, ariko ituma abakozi bayo. Ari 5 ministere Imana yaratoranije bamwe ku bintumwa. Imana yabatuma bakatwara ubutumwa bwiza. Abandi yarabahaye kuba abahanuzi, barahanurira abantu bakabwira mureke ibyaha mwizere umwami. Hariho abo yatumye nk'abavuga butumwa barashika kure bakabwiriza. N'ubu navuye Burundi naje hano mu Rwanda, ariko ndi kuri iyi channel ntabwo ndiko mbwira abanyarwanda gusa, ndiko mbwira abo kwisi yose. Abandi batoye kuba bungere. Mwabonye pastor Nyakira hano n'umwungere. Nukuvuga ngo uwo abahari kugira ngo afashe kugaburira abantu ijambo ry'Imana. Abandi yabatoye kuba bigisha ijambo ry'Imana. Rero je ndiko ndavuga nk'umuvuga butumwa kugira ngo umuntu atarizera Yesu amwakire. Ariko numara kumizera bisaba kuca ugenda mu ishengero bikwegereye hajya uri, kugira ngo umupasiteri waho umubwire ko wakishijwe biciye mu butumwa bwumvise wabwiwe n'umukozi w'Imana Gelaze muri Burundi, ari muri ministeri tegura umugeni wa Kristo mu Rwanda. Kandi ndizera neza ko benshi murayizi iyi ministeri ko mwakurikiye ubutumwa bwiza. Turangije igikorane kandi cyabaye igikorane kidasanzwe. Abantu benshi barakijijwe, ariko n'ubu turosa akajyo kugira ngo biciye kuri ubuhinga bwa none tuvuga ubutumwa bwiza. Ibi byose byaranditse muri Daniel 12 ubutumwa bwiza buzovugwa ku isi yose, kandi havuga ngo abazogira ubwenge bazobitahura. Iyi technology mubona amakamera biranditse. Ni ukuvuga ngo igihe kigiye kuzaza hazogera igihe abantu bakurikiranira ubutumwa bwiza kuma televiziyo, aho muzabona haza ama ecran manini kandi murabibona aho ubutumwa bwiza umuntu aba ahari ku isi abuvuga abantu bakabwumva. Ngomba renda gufashe wewe utari bwakire Yesu Kristo kugira ngo umwakire. Ndeka ndagusabe ungurikire muri isengesho. Ushobora kuba ariko utumva ururimi ariko ndavuga,
ariko wowe ugumva umurikire kugira ngo wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Usubire muti mwami Yesu, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Andika izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo, futa izina ryanje mu gitabo cy'urubanza. Nyogesha amaraso yawe wavuye mu rubavu Kristo, mparigwa ibyaha byose nakoze. Mpa ku mazi wavuye mu rubavu ndayanyweho, mpera inyota y'ibyaha byose nahora nkora. Urakoze mwami Yesu, natuje akanwa kuri umwana n'umukiza w'ubugingo bwanje. Nizeresheje umutima wanje umukugororoka. Ndagushimiye ko mbaye umwana wawe, ibya kera birashize, mbaye icyaremwe gisha. Ndabisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urarangije kwizera, urarangije gukizwa, guhera uyu mwanya uri umwana w'Imana. Icyo ndagusaba uce wegera pasiteri, ushobora kuba uyu mupasiteri yanyakiriye umuzi, umurabe kugira umubwire ko wakijijwe, hanyuma umuhe n'ubuhamya, umushingire nahe biciye mu butumwa bwiza Geraze yanyigishije wakire nakijijwe. Niba nawe utari hafi, murabona ko tuba mu bihugu bitandukanye ku isi kandi tekinoloji shikaheshi, uca ugendura umupasiteri akwegereye, hanyuma ubwo umaze kumubwira ko wakijijwe uzatera intambwe zikurikira, uzabatizwa mu mazi menshi ushingira nta Yesu Kristo. Kubatizwa mu mazi menshi ntibisigura kwihana nk'uko, oya ni ukugera ikirenge mu ca Yesu Kristo. Ubu ugaragaje ko umwemeye no guhambanwa nawe, nicyo bisigura kubatizwa. Ubu uhambanywe nawe nk'ikimenyetso ukazuranwa nawe. Ndizera neza ko ivyo pasiteri azaca bikwigisha, n'umwarimu azabikwigisha, kuko hari ukuntu twigishwa mu ishengero tukamenya byinshi. Iki rero cyari igice cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndizera neza ko umuntu wese ariko arankurikira yamaze gutahura neza ko ubu yizeye kandi ubaye umwana w'Imana. Ndagukeje, felicitation, Imana iguhe umugisha we wakira Yesu Kristo. Ubwo ndakomeza ndakubwira ibindi bikurikira. Haleluya. Bwana asifiwe sana Neza. Amen. 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 Ubwoko bw'Imana turabishimiye. Haleluya. Uyu muntu mureba rero amaze igihe akijijwe, yagendanye n'Imana, yakoreye Imana, Imana yamukoresheje byinshi, kandi kuba muzi cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'aha bamwe mu Rwanda baba bahamya. Uvuze ku Agakiza Geraze. Agakiza Yesu yatuzaniye agakiza. Haleluya. Amen. Noneho rero ngiye muri iyi minsi turi mu bihe bigoye biruhije, bisa nkaho isi iriho ica mu bihe bikomeye cyane, kandi ibi ni bimwe Yesu yahanuye ko mu minsi y'imperuka izaba ari ibihe bigoye biruhije. None Geraze, ni iki rero, ni iki cyatuma umuntu aba muri iyi si y'ibihe bigoye kandi akabaho afite umugisha, afite amahoro, afite ibyiringiro by'uko nubwo turi mu bihe bigoye ariko hari uwatuneshereje? Ndashaka kuvuga kuri ayo magambo. Urakoze cyane pastor. Ikintu cya mbere kugira umuntu abe muri iyi si afite umunezero, ameze neza, nuko aba yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Nicyo cya mbere. Aba bantu ubona badafite Yesu, nubwo baba bafite ibintu byinshi, ushobora kubona abantu babakire cyane, ariko buriya adafite Yesu ntabwo ameze neza, ararushye muri we. Nukuri turayaga nabo kumva ko nyene hari ikintu babuze, akavuga ati samahoro nayakura, kuba arayashakisha bararunda bakayabona, kuko batakira umwami w'abantu. Yego, kuko niwe yatanga. Yes, niwe yatanga wenyine, niwe yatanga, nta wundi muntu urabona atanga amahoro. Niwe yavuze ngo abarusha n'abareme nibaze kuri jewe ndabaruhura, ndabaha amahoro. Ririya jambo rero yarivuze nk'umwami w'abantu, King of King, ni umwami w'abantu, kandi turabye Bible iramuvuga cyane. Niwe wenyene kwisi, wenyene mu bahanga bose maze kumva, niwe wenyene yavuze ngo nimuze kuri jewe ndabaruhura. Ariko pastor, urabye ibintu tubamo byo kwisi, urabona ingene ibi biraturusha, ariko kuva narakire Yesu ndamahoro. Je nta kintu gishobora kuza ngo tuko kinkana, iyo kije ndakibwirija. Yesu aba muri jewe, niwe mahoro yaje, niwe mahoro. Eka yaba n'intambara,
twaziciyemo urabizi ariko tukarema mugakoma tukaremesha abandi Mugakomeza abandi. bihebye bakomeye ngo turapfe oya Imana iri ku ngoma iri ku ngoma ntacyo tuzaba irahari yarabuze bizabana natwe kuko Kristo ari muri wewe ushira ubwoba nk'intambwe intambwe bibaza yuko ikangwa n'ubukoko ubwo ari bwo bwose lion of Judah intambwe rero ni Yesu Kristo intambwe niyo ntare intare y'umuryango wa Yuda intare ni Yesu Kristo Ni Yesu rero Kristo. kuraba nako ndabwira bw'abamwizera bamwizera ubu bagiye kubaho neza nta kibazo ubu umeze neza ntata amafaranga bafite mu mufuko warizeye Yesu Kristo urarema maze kurema bikagenda neza bakaguheza kuko ni umwami okay jambo dukozeho ikiganiro turivuga ku bizera tuvuga ku batarizera tuvuga no kuri ba bandi bagenda bigura intege iki ntabwo ari igihe ni igihe cyo gukanguka ni igihe cyo kwegera Imana biravuga ngo mushake Imana ngo nayo irabegera mwegera Imana nayo irabegera ngo umuntu abaze ndabatabara iki rero ni igihe cyo guhagarara mu kwizera abantu b'Imana kandi izera hamwe n'Imana yacu ibi bihe turabitambuka turi abatsinzi kugira ngo zeraje wasenga ugasabira umugisha abantu bose bakurikiranye n'abazabona ubutumwa bwiza yego dusenga Uwiteka Mana tuguhaciwe n'amashimwe tugushimiye ku ijambo ryawe ry'agakiza Mana ndagushimiye kubumvise ubutumwa bwiza reka ubahezagire twatura umugisha ku bakwizeye ubakomeze dusenge n'abashobora kuba bagwaye reka imbaraga zawe zibamanukire bakira igitangaza ubakize Kristo Yesu imishishago yawe nk'uko Yesaya yabivuze mu gice cya 53 ngo imishishago yawe idukiza reka bakira indwara abagwa amakanseri abagwaye amasida abagwaye indwara zitandukanye ubakiza amadiabete amapression imitima reka Mana bakize uzobikoze urakoze mwami Yesu Kristo abari babuze ivyizigiro ubaha ivyizigiro bambika umwambaro wo guhimbaza nk'uko ijambo ryawe bitubwiye hano Mana reka bishime banezerwe kuko bagiriye neza urakoze mwami Yesu Kristo ko badushoboje kugushingira intahe abazumva ubutumwa bwiza kuva none kugeza inzamba ivuge muri uko gutegura umugeni wawe reka bazokomerezwe muri iri jambo mu izina rya Yesu amavuta yebuje reka be muri aya majambo kugira ngo umuntu wese Kristo niyumva mwami Yesu ubutumwa bwiza azokanguke kandi ndagushimiye ko inzamba nivuga tuzahura mu bwami bwawe tukamenyana tukabwirana amashimwe tuvuga ngo warakoze kumbwira ubutumwa bwiza ndagushimiye rero ko wabanye natwe kandi ngo hacibara ingene nakiriwe mwami Yesu hezagire iyi ministry gutegura umugeni wawe hezagire pastor hezagire apostle Margaret hezagire n'abandi bose Mana nzima bakunze no gushigikira umurimo bahezagire mu izina rya Yesu Kristo bisenze twizeye amen amen Imana ibaho umugisha cyane shalom shalom naho ubutaha amen
twari tuvuga kubizera rero abizeye bakomeze bizere kandi bakorana umwete bagira gusenga cyane kandi baravuga n'ubutumwa bwiza. Iki ni cyo gihe cy'itorero kuvuga ubutumwa bwiza aho dutuye, aho dukorera, aho twigira, aho tugenda hose, buri muntu abe ambasada ubutumwa bwiza. Ntibukire utavuze ubutumwa bwiza. Bwira izo nshuti zawe ko Yesu arazikunda, bwira abo mubana Yesu arabakunda, bwira abo mukorana Yesu arabakunda. Nanone tujye kuri kare gapani nanone kabatarizera. Umuntu utizera izi saha hari igihe abantu bafata ubutumwa bwiza mu rugo abazungu. Ni abazungu ngo ni ubutekamutwe, ni ubucuruzi. Aba bantu twababwira iki? Na n'ubu bamwe barifashe, reka navuga kwifata, cyangwa se baracyakereza arabona ngo ni iby'abantu. Ni iki twababwira abo bantu? Aba bantu baza ngo ibyo bintu by'abarokore, mu bitekamutwe, mu by'abazungu. Abo bantu icyo twababwira ibyo babiveho bamenye yuko ubutumwa bwiza tuvuga twarabuhawe biciye mu kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, kandi uko twari kera nuko turi none nibarebe baturebere. Twarahindutse. Hari abantu benshi bazi ntibigirishe hariya batuye. Abantu bazi barabasinzi batarakira Yesu Kristo, ubu ni barengene bameze neza. None se baravuga ngo n'abazungu ngo niteka mito. Oya, umuntu ya Yesu Kristo akirinda ibyaha, akirinda gukora ibitari byiza, usanga ameze neza. Rero nibareke gufata, kuko nibatizera iki twavuga mbajira. Iki ni igihe Imana yatanze imbabazi ku baremwe bose. None uvuga ngo isaha iraje Imana izakuraho imbabazi, aho abantu bose bazajya ku ntebe y'urubanza. Ni ukuvuga ngo niba atizera uyu munsi arihemukira, kuko icyo Imana ishaka ni uko abantu bose bakizwa, niko biri tubwira. Nkumva rero badakwiye gutinda, badakwiye gukererwa. Ntutinde, ntukererwe. Iki ni cyo gihe cyo gukizwa kwawe. Ntabwo ari ubutumwa ari ubucuruzi nk'uko babivuga. Birashoboka kuba mwenda babikorera nk'ubucuruzi, ariko ukuri ni ukuri, ntawazimiza ukuri kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngira ngo turebe ka gapande ka gatatu, ba bandi bagenda biguru ntege, nta konje, nta shyushye, we wamubwira iki cyo gihe? Uriya we birivuga ngo kudakonje n'ibirenge ndakuruka. Imana rero bikeneye tubire cyangwa dukonje. Usobanuka uriwe. Ibintu byo gutambikira uw'Imana, uw'Imana. Byo gutambikira tubivemo. Reka tube mu nzira imwe. Ugororoke. Niba utagororotse, basi genda muri ibyo wiberemo. Kuko hari umuriro, hari n'ijuru. Urumva Imana izaduhemba bitewe n'ingene twayikoreye. Twakira ubutumwa bwiza, tukabuhagararamo, tukabukoreramo. Umuntu rero kuvuga ngo abijye byose biragoye. Reka abeho guhagarara nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, kandi ibyo nabyo ni Imana idushoboza. Hari umuntu ahora afite umutima wo gukiranuka, uwo ndamubwira ngo birashoboka. Ko afite umutima wo gukiranuka birashoboka. Imana izamusukaho mpwemu yera, umwuka wera, nk'uko birivuga hano yabitubwiye ngo agakiza uko kameze. Uwo mwuka wera namuzira azava muri zijya ntege nke, biriya byaha, niba bisambaye cyangwa iki, ari igihe akwegwa itabi ariko akumva akunze Imana. Komeza usenge, Imana izakubatura ibigukuremo, kuko Satani niwe atuma abantu bakomeza mu byaha. Ariko ndizera neza uwo mutima awufise wo kubivamo, umwuka wera azamuha imbaraga anesha. Ariko nubwo muri make nabivemo agarukire Kristo, aramuha imbaraga zo kunesha ibyo. Ariko uriya nawe urumva abigira abizi, bigira nkana ngo nta kizoba, uyo yitege ko umwanya n'umwanya inzamba yavuga cyangwa agapfa, yabona ingero nyene akwira yaja mu muriro. Birashoboka kuba yenda ashobora kuva mu mubiri kandi Kristo atarazi. Erega bashe iyo umuntu apfuye hajya biba birangiye, umuntu kuri we inzamba bivuze, kuko ntandi mahirwe.
afite amahirwe nkiri mu mubiri nawe pastor ufite amahirwe ukiri mu mubiri umeze uko mugahanye n'umuntu apfuye biba birangiye abasigaye guciga urubanza kandi ikindi reka mbabwire umuntu ashobora kuba agaragara nk'uko mugabo ugasanga bivuga ku muntu nk'ubu nkaba ndi kumbwira abantu atagakiza udakirijwe ibyo se ijoro ryaza ukaba umuntu erega Yesu yaranavuze ngo abamvomereza mwami so bazabona ubwami bw'ijuru kiretse abakora ibyo nshaka abakora ibyo atashaka aba bantu rero bari kubadukurikira babyumva ibyo kwikubita hano ngo gende ngo ni umukozi w'Imana ngo cyangwa ndi mu itorero ibyo ntabwo ari ibyo Imana ireba itorero ni mu mubiri wa ni muri wewe Imana niba mu ziriya nzu iba muri twe mu nyubako z'abana b'abantu iba muri rero umutima wakiriye yego bisa kuba Imana kandi tukaharanira igihe cyose kuba abakiranutsi umurundi ariko aranyumva umunyarwanda ariko aranyumva aho ari hose ku isi urabona bari mu bihugu bitandukanye iki ni igihe cy'ububyutse iki ni igihe sinogera nakibabwiye ni igihe cy'ububyutse revival hageze dukanguke tuve Kristo atumurikire ijambo ry'Imana ngo biravuga ngo ikanguro sinziri uzuko uve mu bapfuye Kristo akumurikire iyo umuntu ari mu ntege nke aba asa n'umuntu yapfuye ariko urabona nyine umuntu akangutse ahita ajya muri dusha kiblosa akora ubucapura akoga akisiga amavuta akamera neza akambara ubwo aba akangutse n'umuntu rero yumvise ijambo nk'uko hanyuma akumva rimukozeho uburiye nyine iyo afashe ingingo yo gusenga imyanzuro agatangura gusoma Bibiliya agatangura kugendera abera urumva akaba kumwe n'abera mu materaniro burya nyira bakangutse agatangura gukorera Imana wabona imfubyi umupfakazi ukamufasha kuko birivuga ngo idini nyakuri ni umuntu afasha imfubyi n'umupfakazi ndabahamagarira gufasha imfubyi abapfakazi bariho kugira ngo bikunde tuzabona ibitsibo tutiyumvira ngo tuzabona amakamba tuyumvira ngo umuntu azabona amakamba atayakoreye reka bisa kuyakorera rero reka ahubwo byose mu mitima yacu dukanguke tube mu bitotsi tube mu dahesha Imana icyubahiro tube dushaka ubwami bw'Imana biravuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabwo ngo naho ibindi byose muzabyongera iyo umuntu washatse Imana Gerard n'ibindi biragusanga cyane bizo bikurondera nibyo biguhiga biraguhiga rwose ko abafite abati wambabarira pastor cyewe mbona umengo naguha byo kurumugisha kuko uranezereza ingene ukunda Imana ukunda abantu biragukurikira kubera iki wubasha Imana ngo twararike ubwami iyo twitwaritse ubwami bw'Imana ibindi turabironka biraza ariko dukore atari bya bindi byaba abandi bariko barazimizwa bababwira ngo ndacakiye ngo ndakiriye oya Bibiri ivuga neza ko ukoresha amaboko Imana igahezagira principe ukoresha amaboko yawe kugira Imana iguhezagira kandi mbese ngo udakora ntakajya ariko rero bumve Imana n'ibitangaza iryo jambo Paulo yarivuze kubera icyo gihe abantu bariko barazimira n'ubu rero bave mu buzimire bakore akoze cyane rero Imana ibaho umugisha cyane ngira ngo mugize umwanya mwinshi mwumvira ijambo dukozeho ikiganiro turivuga ku bizera tuvuga ku batarizera tuvuga no kuri ba bandi bagenda bigura intege iki ntabwo ari igihe ni igihe cyo gukanguka ni igihe cyo kwegera Imana biravuga ngo mushake Imana ngo nayo irabegera mwegere Imana nayo irabegera ngo umuntu abaze ndabatabara iki rero ni igihe cyo guhagarara mu kwizera abantu b'Imana kandi yizera hamwe n'Imana yacu ibi bihe turabitambuka turabatsinze kugira ngo Gerard wasenga ugasabira umugisha abantu bose bakurikiranye n'abazabona ubutumwa bwiza yego dusenga Uwiteka Mana tuguhaciwe n'amashimwe tugushimiye ku ijambo ryawe ry'agakiza Mana ndagushimiye kubumvise ubutumwa bwiza reka ubahezagire twatura umugisha kubakwizeye ubakomeze dusenge n'abashobora kuba bagwaye reka imbaraga zawe zibamanukire bakire igitangaza ubakize Kristo Yesu imishishago yawe nk'uko Yesaya yabivuze mu gice cya 53 ngo imishishago yari idukiza reka bakire indwara abagwa amakanseri abagwaye amasida abagwaye indwara zitandukanye ubakize amadiabete amapresha imitima reka Mana bakize
uzobukoze. Urakoze mwami Yesu Kristo, abari babuze ivyizigiro ubaha ivyizigiro, ubambika umwambaro wo guhimbaza nk'uko ijambo ryawe bitubwiye hano. Mana reka bishime banezerwe kuko bagiriye neza. Urakoze mwami Yesu Kristo ko wadushoboje kugushingira intahe abazumva ubutumwa bwiza kuva none kugeza inzamba ivuge muri uku gutegura umugeni wawe. Reka bazokomerezwe muri iri jambo mu izina rya Yesu. Amavuta yahebuje reka abe muri aya majambo kugira ngo umuntu wese Kristo niyumva mwami Yesu ubutumwa bwiza azokanguke. Kandi ndagushimiye ko inzamba nivuga tuzahurira mu bwami bwawe, tukamenyana, tukabwirana amashimwe, tuvuga ngo warakoze kumbwira ubutumwa bwiza. Ndagushimiye rero ko wabanye natwe kandi ngo icuba ingene nakiriwe. Mwami Yesu hezagire iyi ministry gutegura umugeni wawe, hezagire pastor, hezagire apostle Margaret, hezagire n'abandi bose Mana nzima bakunze no gushigikira umurimo, bahezagire mu izina rya Yesu Kristo bisenze twizeye. Amen. Amen. Imana ibaho umugisha cyane. Shalom.